ugite ngavana wa Meru impeachment na yaita na mbere tukethira tukimenya mantu nguruki na tukimenyithia mutegeri obura gukia mwe na ni atria ndiguruni King King Charles na Queen Camilla Camilla Queen atete kari to gaikanya muno atete Queen Pin arete Queen Pin no Meru akio na Queen Pin Camilla na King entuko yegoro yo bakinyire na baithira beteri na ndwimbo na bakinyire chotugo echo tuko egoro iro kuraina na mamukira mamukira ende mamukira jau teko megithira ukona bura kuraingi ngendeia na nkeno badingerwe saluti cia michinga 21 ndaronire na nuntu burari bwako bokeo na Kenya bengi bena wirikiro kumenya akenya bengi bethiritwe bena yendekithire utuika antu bara bathie na mbere kuigua kagita kaga ukolo baina mbere kuigua kana Kenya thina mbere kuigua ikiromba gorekeri na gantu kareo thau babu no gatu bukwenda ukenda kwaria mabwira King Ime igantu tukwenda ko ibu bukwenda no tu buru pole tukira bapole na family zimwire ciurarirwe na ira ciethire ciitiwania endwa bao yo baba okuka na yo akethira na ari mau kwanza shushu wa mwarangi na wa shushu oku na ndo ani shushu wa shushu wa mwarangi na wa shushu oku na niko itokobatra kwegwa tigete tukiona gantu tiuta mujo bakiria mbeu gwatwekiboka urewe kiria mbeu mumwe mujo kiria mbeu pokainya King kithiri bobo amwetaitia mbia gukari uu no nchiero mukureta wa kiria mbeu kiria mbeu oni mukuru nchiero nita wa kiria mbeu oni nani tomenyorio nto marimbo etikere wa ochiero oni ntagu okwa antagu okwa atikambero tikemero Tega na chantari tutegere gazeti na gazeti ya The People Daily imari kumari gazeti ya The People Daily urianjiria na People Daily na ni andu urete Daily Nation ende twitene okay kire People Daily garatati ka mbere yani ngono kabomba ngono ira chiria na mbere kwigitwara kilagiri no tuoneria imbio iri ndeni ya gatheti ino ya The People Daily na rugono rwangu na runenkeretwe kiongo kinene ya gago ni rugono rwa Ruto na King arankuona nikuona baringiretwe saruti cheta wa saruti Kimeru saruti ari saruti wa unawe Absolutely. Kenya becomes the first Commonwealth country to host a monarch since its coronation, and demand for an apology for colonial era atrocities. Britain offer $8 to $3 million to support education programs. Intobia tunini muno na tutaurira tutaigwa bro wewe na muthikiri Kenya ni yithiritwe ndiguru ya mbere ya mantu ya Commonwealth kwigwa kiringwa ni King Charles wa gatatu kuma kwina mbere kwigwa agutwika munene na ara kuona kiri munene uyu kana Kenya bengi babethiritwe bakina mbere kwa bakenda kwirwa pole Kenya yigwe kira kwa pole nuntu gwa kwithirwa ikiathawa ni ukoroni bubu na are kuona Britain yithiritwe kina mbere kwa kiruta utethi kwa shilingi milioni 843 cia gutetheria kiri mantu makithomo na irogono tukarutha katatini gatatu na kinyaga tutano mbici ni tubia tunini muno ona gutiaga milioni 800 milioni 800 uruga 800 million 823 in fact 823 million icho anenkanirite to support education toge kinyanwa billion ai kwira ukinenkana nya wengwa yini tubia tunini muno na
shilingi milioni bado ndiona mantu mako nena gavana ora wa kaunti ya Meru Kabura Mwangaza imantu matu kainambira kwa tukamera karatatini ya 13 ndiona Kawera akainambira kwa kiri kagerwa ni senate ndaro kiri mwerekera wa primary kainambira kwa kiri kagere riri tulango chwaga yango kwera pre karibu wa premature ndena ono tukarire karatati ni gatuthandatu tukethera gono rwa mbura arito bethire tubakinamire kwigwa bakingangana tugu na bakingangana candidates take exams at night over transportly bethire tubakithagirio tugu nontu bwa gukinya ugire kuthuka kwa barabara nontu bwa mantu tamara ityo ngono tukona chikiritwe inya ndeni ya ngatheti no then karatati gatwere ni mbica cia bomb and color kagita kara kink rathire tukithagana wa nara garoni ya raisi yiro nkona buraretere tuna Richoruto na Kamiro yo eta Kamira ni Kamira ngano nara uru gardens ndio nabakinyaniti ndia bakiaragia gichungu bakwari nakagwire warinde ita warinde kukagwa nari na mbere kwa kagwa warinde kinyo yu yani karatati ni gatuthatu bana ine to inu nawe inu chia mantu bamumbisha inu chia odongi ukaratati ni gatuna king lays red at Israel Gardens Murungu atethia rumero uruchoke athire ntwerware ndena ri ndo kwirorera the significant of Kenya kuya kwa Charles kana munene Charles wabatatu agambirwo yetu ya Kenya kwa thia namba kwa kithonga mwana mishinga 21 ya heshima ya thia namba kwa kiringiro muthenya wegoro na aragaroni ya rais kagita kara arari na kana bawatire amuna president wa nduru yetu ya Kenya William Samoei Ruto athia nambere kwigwa kigirwa red carpet kinyanga King Charles na mwakuru uyu wake queen bagitwa Meru queen queen pin amona queen wake bathie nambere kwigwa uyu queen the queen pin queen arito Kamila bathie nambere kwigwa bakithagana wa bwega nara garoni ya rais na gokera agwa kinyaga tutano nara garoni ya rais bai nambere kwa bakine gintu mathani mathainya na rika mamwe na chiri bathie nambere kwa bakithagana Ruto na kinyamwe kuru wa Kericho Ruto amona cabinet secretary Musalia Mandividi Mudavandi etawa Mandividi onto bobo burari onto bwambere buru bwa King Charles wabathatu kwa akiona ndiguruni yetu ya Kenya nonto irerari kagita kamere ayek munene kwa kiriunga ndiguruni cha Commonwealth nation nara diretwe akirigiro kwa kera mantu mwanya kirindiunga yake era kamangoti ya kumande runtu ya Juma na the 74 years old king yani ri 74 apeto Juma ile ageta Mombasa Aramisi na Juma ile ndio ngachiawe chia Mombasa na reported Waterview miaka 74 hiyo atuika king 74 yes only na yes na karama mpega the working toward museum detectives and Gambia ngambi inambia kwa kiri ongana kiri museum ni yediretu ya kiende kiwa mantu mengi sana makenya na rara die nambia kwegwa akiga maunga kiri kabure ka warrior ka non warrior kana ka murweri weshedi umonta kumenyekana na ara na Nairobi Uhuru Gardens tubura bathie nambere kubukiona ni iria yani tagitio kia gutia ndo ira chia thie nambere kuikira kengo mau ni gitara mau call for UK's apology of a colonial injustice persist kige chongo ndari nkumenya tirewe
Echonko. Echonko calf. Kankaro. Ite diluted calf. Ngari abo bakuritaira marito ya mugenda bamenyera rume roku. Calf. It was a short but colorful ceremony as king. Wabazato kwa kiringanara Gardens kirare kiatho nene muno lakini kirare kiatho kithongi sana kiathie nambere kwa kirodonara Gardens na ra kinyara icio yuruto arari no hamwe na mwekuru wake kinyawe Gardens ara baire baba kana tongere baire baba bathie nambere kwa igwa bakina nkagana gya gitio kiri jeshi bara bathie nambere kwa igwa bagikuyaga na bayikununtu bwandiro ino yetu ya Kenya kagitekara ga kutagwara bwa kibeberu kagitekara munene Charles athie nambere kwigwa kiga kiga mwakirika bwika wori mota kumenyekana urathi kitu ntoko na Uhuru Gardens utubwa bathie nambere kwabukiona na area kuma Uhuru Gardens is symbolic in the Kenya history since there was the venue the colonial declared independence in 1963 as Kenya's birthplace. Yeah, na Uhuru Gardens Kenya ya chiarirwe na kwa wino ntu baadhi ya nambere kwa bake diunga guntu kunontu Uhuru Gardens yes nontu inogo ndigoro ya Kenya ya dia nambere kwa gichiarirwe haya onimbetekeria ndiunga kila gazi nini ndo no imwiro thoma tutachokere muno lakini ndo no tekira iro nini ntekomya kithira ndokomya igurari na utwiriria bwa governors uritingo gibwa governors burare yagoro na toiko mama governors barabara ku togiokira rukiriro rwari kiri gazeti ya Daily Nation ndonekania kawira Mwangaza ari among the top governors araba baingi bakuwa kiri gazeti ewengi inu yegoro arari 24 kumama na okera number 10 number 9 hey nakurutangowe yatuge na utuko pomwe na utuko pomwe aya na kwenare atwiriria baraba ithera bakiailia mantu ja ugoti baita wa experts kiri physical na monetary baita wa baba monetary baba senate physical na boy baba ngi batwira iria mantu kana kwa ilia bora ngugechitite na mbere kuritwa kithirikari na iba menerete muno thirikari nene bakiuga atire thirikari nio ikuinya mwananchi na uwoti obura uchumi bwetete na mbere kuma mwananchi nio netete na mbere kuinywa na kuita uwoti bo bwingi karatasi ne kamwanji ko kona rono na njira endaja ndio nga ya king na queen King Charles na Queen Camilla ntukuyegoro baraithire bakeriunga ko entere mwanya karata rono rwitete na mbere karatasi ne gato irwe na karatasi oto tuinga inge mauto thatwe na kuri ntukuyegoro bariungire nara Uhuru Gardens na baithira bagito tuskuma turari na uke akona bishe uya ukenia muno alafu baithira kiliunga Lucy Kibake Hospital na baithira bakia arandiria nacio mwe wa Lucy Kibake kuma Lucy Kibake Hospital nacio wende na kenere muno ria nenkero tubi tuskuma turana kadhapi akenasa na present to the president of Republic of Kenya rono karatasi ne gatumwanja katunana na ukia kwa ile rono karatasi ne kaukange toro wau ukia kwa ile unde ukona bura uchonko bura rao ina mochonko rabu korea rera mochonko kwina tabia ubatire kwithira okiga ya ntekumenya yake ya mero na thego karwa nontu kuririkana muchunko ake akuruma irio aigwe yakateria aike chikonthi babo imethene bwinthe ubati wikira chikonthi au ekire te muchunko aroma ikanthe nabo kwendelea ku korea
Can never be me. Nkarombarira muchungu ake agwetu Faminas Wetuko. au Meru na Meru TV. We are big company na no eje. Atikaye kagitaka kulia tafadhali. Wewe wekirwa kakusetwa kando we. Ndekero mbiro bicini ya mandam na ronkarire no. Biugo karira na kama. Nonto batere kwethira arikia kuri otheri. Ayeke chiko nthi bwinthe na bobo kareka. Kinya watu ikani. Ive na chia kuyu ake muchonko akureka. Kamuchonko ari uo. Alafu kwina buro batere umukethia ukathoma karatasi-ini kau kamwanje ukona nkurukaruki na myaka 3 na gatu 3 kwina buro batere kunyonga kabotai uka look presentable rero ukethia muchonko muthungu na kigerio kia KCP na KEPSEA kwina nteri imwe ya Rift Valley yakinyire Gichereri na nonto bombura nonto bwa matendero barabara kuthuka we means of transport barerakia anaba utuku na igerio bi askari batengi barabara ita weka ukaria askari umwe 60,000 60,000 60,000 askari bara batengi wita ntere mwanya kukaria mbi kigerio rira kireta na mbere na rira kiwita na mbere na ntere ne cia icio lukaile karatasi-ini gatutantatu nukona kwina karatasi noko katutano kwina karono karia uka ana 21 kuma county ya Nairobi students okay ana baba rethire bakierie baina mimba na batandatu kuma county Isiolo na bararire baina mimba na ikinkuona ri karatati-ini gaka gatheti no ya The Standard karatati-ini 15 kwina measures iria gaochia kuraithira ana kagita kabare muji utikareke my friend kana gaku kathi kundania kaba kina guome kana bonya mbake ukundania kabake kaba yani tekuitwa kono tokoro na tokoro bora kumbe kikata tafadhali utikareke waya muno especially oka kwewa gakwambiria kumenya mantu mama muno bari high school utikareke tafadhali au magaruka wagwa tena yani okay mimi mantu mo tiumba kurigeria damara at least iria bwa kumbikana na nkuruki ona nkire mwana wakukirira ntiko meina ndere ne ngo imitandao ne achiari bakiura kwa at what age should you teach or should you discuss with your daughter about sex? Class 6 mwana kile class 6 kana 4 ataram barawana na miaka 2 years 2 years I think pia hiyo aina 2 years na batere kwithira boke discuss anwe mam te meana bathaiti barapa kwiro mwana ayande ate nyekirekera yikunda yenda anande bombuya bombirinda yekanda aguriro marimanti nare mwana kagura ona nkagura kinyani ugakwa boni na kana tano gake mami etongurira gakwa nyande murito form 2 form 3 yau mano no kwa ile nde kamera ndege turatara kana botashe da cha baba na cha mama are wina gomota cha da cha baba na cha mama mwana at the age of 2 na batere kwithira akimenya weta mamu weta ukamama na akwina nko kana na kasi mtu onthe kera mubuto mtu onthe na mariru katika mama no ukaeta kuraya akwino na kia ukwira MBCD matukombere akwira na kwenda lakini hiyo bantu ruana rutia na giru by the way gako kwira MBCD kakamba giro kunengiro ndere mende ruana ruino lakini tiri kwira kana kanini bora mtu aya ukwira na kwende menya ri kana kapatire kumenya
kakerwa mwana wa mwira kuma ende au nio tufilira na uriende mwana for example tukinya class kia bithandatu class 6 tukire class 6 rero twanjirie kuthoma mantu ma tigu kiri mutaratara urathoma tene wa na riu wina miaka inya class 6 wari na miaka kinya 17 nonto weta chukuru wa mwanja nonto waliana hebu na 12 mwiye mwiyo wetithia muthigo athia chukuru na miaka 12 okathi nasari ndi mwiyo weturana baba mwiyo weturinyana ba class 6 atiari barothari mobeto nonto wina miaka mwanja weta nasari nana nasari kana kena miaka iri na bandu wachoka wonka ende mwana era wa mwana atara machukuru ya wonka enzi zile yawa na enzira icho atalamba kwenda ubone techo ciana bathai bora baithe kagita karaga tumenyaga bora wa kana wa mantu mama uri kiana kene thaino wana bamenyire mantu bena thimu bena imu bare assist nukumenya thimu no nke ndere nke gukore kuwata thimu iko yena mantu ukomba kuraitha sijui internet ngwetigia ndetene chiambu mere ndi form 2 na tigo tuika thimu yena guthongera ma WhatsApp kana mbi ari WhatsApp I think da kumethongera ndi buga form 4 au ni othokire form 4 kwa kurekia form 4 want to go I think form 4 I think so maybe in the form 4 form 4 we ile ndo na WhatsApp form 4 yes na thimu yena ukuga ithi tikana gwika kwena screen touch chumirite bonoko wagura sijui ngiri chiere yare ambato na achorende thino winye na mbore moiku then screen yathuka no ndo chiathuka muno screen ugati ugitonga ambato nione anyway those are the golden days but bwegan acheri bakamenyerana bakagita bari muji by the way na kuwa mwana munini we mwana munini nya kinya kana kara kirasi kinya phone arora iga kumenya maingi kiwe maingi nkuruki yako na kale yako watetere akure ngambi okethera mantu mathire aya kuimenyera mwanko atuika gukura utathongira mantu ni mamwe kwibaiga ntika no kwera wanatu kwibaiga gwi yitawa celibacy me itare by the mantu no tutethagia muno ntuka kuona mtu tanio utuika mumwankarira ukagurana irio ukarutha mantu mamwe kuringana gwatwa twathomithia training nukuona kwibaiga na by the way tokura tukaibu tigona tuingira kana mbegantiria sure I'm here as a good role model the role model fanya hivyo ni rola cheri bateri kwa bakithukia kurutana na bamantu mega gatu inambere na gazeti twite na mbere na gazeti na Senate plenary ingwetikia bakethira bakiyera tukwarira kiana no yari gazeti ni committee board bakethira bagichamania kenda ba amua barita wa muzi bwa ngavana wa Meru Kawira Mwangaza Edwin Sifuna senator umwe urakuma kiri ODM arenda bagita na mpwe bakari ou bari bari bakayo ibaitangira lakini ibange ibaregere bawe inginya kwithire kwina mbi kwina committee kinya nominated baithire bario kire county chetu rono rwa tuthomere ara katazine ga 10 nio gavana wa county ya Meru wembira igoro ararembi
arari namba 24 rwari tukira rukiri ngazetine Daily Nation tuthira kwithira namba 9 karatasi ndeke kumuna kamwe tugumungugerera kurutwo mwanka muthane umwe akumenyekana ta mutegi kuma Teresia Chuka ndi naritite nkatho na nchone ekire thirikari no ntobo kureta ithimi bia guchukuna murimo yo kanza ari ugawe aita kwa diagonized on Nairobi County echibitari nene ino aita lakini thaina witako oara Chuka na kauga murimo ju ithirite ju muthangikitie but reu transport itithira ina thina muno kiriwe na twitite na mbere karatasi ga 13 kenda kuona ngavana zibau abona Kericho nterene cia Kericho karono kange karia kanini kidogo karatasi ga 15 Kericho county mukuru na mwekuru baretere nkuchanio imbi bireta thina mwina kwenda utano ende muchiari omukuru arenda atano mimbi kikwao Kericho alafu mwekuru nu arenda atano kibi kanisa ende ithe athurira mauta nyumba nkuchanio ici indaya awera wena mwiyoku chomekieni huko ende bahati mbaya umirite mukuru nunya wethira monki ura yo muchuna ende bayire bonte baicibitari ona muyi mutano na muchiari mutanithia na ithe muithania bonthe icibitari bari bakiori ironda King Charles na Camilla ntuko erwari na ntuko ya ntuko erwari bakethira bakiriunga kuntu mwanya rojo na uke bakethira county ya Mombasa rono karona iwo eto bariungira mware wangare mathai no rari mwandimite muno ari nkuma mware wende ntuko erwari ro baitite nterira karura na arethira akibaira atire arethira akirita uge bwawe kiri mitandao uga trees does not require you kana mete ete kubatara babwi ibo kubatara mbi mete ete kubatara babwi ibo kubatara mete babwi ibo kubatara mete na ende akethira agitanteriu na kiaji mwari wa kianji antu ibo bakubatara mite bete na mbere kwanda mibi mite ikamwari kara kayukiria after ina karatasi ni 16 by good luck kana rono rwa when to begin discussion with your daughter about sexuality okay at the age of 2 iro batere kwithira bukiaraniria mwaro ku mantu ichi mantu ja kumamanira amwe kana akaiji na gakari mantu motumando guchakie wendo iyo na kiri county news Isiolo mutano ura oragirwe ni antu bate kumenya kende ibameneretie polisi bara baika ukaria nterechia Isiolo county bakiuga askari bara imagana na makumi bako magana na mavefte bakoya bate kumenyera ukaria bwao ende ibarandamanite nituko yegoro rono ruri karatasi ka 21 na kiri karikiria ke county news niyo Kajiado county 26 bags of bank okay biondo kana kunia 26 cia bangi nirethere ike watwa chithi antu amwe na kinya mbori nacho chithi kanisene wa nyambangi angoikera ithi kanisene mundu rono oranga zetu waruthoma karatasi ni ka 22 ukona nkuruki Tharaka-Nithi county nitongoretie ende mwanka thai na murimo jwa kansa nontu antu 40 iba inapanda kupanda muno kansa murimo jwa nyonto anabo antu bo kurubwa miaka yonthe tumente gurune Kenya tukilukange Zimbabwe na ara karatasi ni ka 24 tone na ara mbecha irethire ikiamukiro ibachinjirie mbeca
na ra Zimbabwe batinzire mbesha na bamukira mbesha injaro na baithira bakiamukira mbesha injaro ntego magithira omenya kwi inya mbesha ira cha Kenya chatinchirwe kwi na mbesha imwe bandu chiatirwe chiatirwe kwa bantu batigitwo na mbingi sana mibukoni na inge ira bara baitha marinyene na bayoyo bara na botenda mbesha chinyangwa yayoyo kwato ira otoni ngiri 20 bandae na tukirikarekeria mbokando kwina types of avocado iriti mbokando ichitawa nara kwetu ntomoko mbokando ichithirite iki kwina type cha mbokando nichiandikia karatasi ka 36 ira chithirite ikiregwo nontu bwambi kachutua itekuri itekinyetie ende ichiaregero mwankara chiakura intobia kuma kaja bikethira bikiongero oti kureo intobia thimo intobia bibi etobia wekira bya kuigemia bikethira bikiongerwa mbi ugoti na kinya utegi intugia kiruka gite iteri ugoti bura kwagirite bitikire bikaira gazeti ya The Daily Nation yau no to boitha feminist muthuri wa Kimathi na gazeti ya The Standard ya The Standard tumeambiririe kana tutembreak tuchokere tumarwe kidogo sawa katumarukia nini then tuchokera tukainawe kwa tokere kageria na huko ni kwa Meru TV. Githomo nikio rwigairwo bata muciari mbako wa mwana nago mwana thetherura nkoro ya muciari waku na mpumi njega kigire kigeranio kia mwaka jio uri nchamba tonto mwene nyamurungu na gutongerete kagita ka ukugeria kuma kwa Meru TV, There FM na Meru Digital twakwendera umbani gwe ukugeria KPSEA, KCPE na KCSE. Gikundi kia St. Agnes Complex Welfare ni bogwa togenia na batu eji kire mubango jua kugimarua kuma wanene mwanka ontogima anaba bagata roki motorire na kinya kire Kristo kwa mbere ya tariki nyanya chia mweri jua 11 mwaka jio mwana aribatara kuijia na karai sabuni tissue murengeti sheet kinyanza pia ijirichia slippers towel spirit na pia ijirichia gloves o mwana akabatara kureangiri tantatu waki na bakajo kukuma mekindori mwanka myakone yeto gote marei kumenya manto nkuruki turingire dimo kukurukira namba iji 0725977114 kana 0791575600 kana 0705518000 rete mwana wakune wagimarwe na njira ya kinande. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigwa maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwethero ni mambura jamorano rachio madhiko mambura kanicha birthday pass out graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo wako Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba iji 0701-886-811 Meru TV chionere mwanya.
Tigania Technical and Vocational College nä tongerete kä rä moritani ja mote ya mwanya mwanya. Nä tåritanaga courses cia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingi kathomba. Ciandikithia na ndikire intake ya September ya itete na mbere. Nditagwa Wilfred Kimathi Okamundi, Principal Tigania Technical and Vocational College. Application September intake ni ciendelete na itukuria arito ba apply mbere ya tariki 21 muri joina na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkoroki turingire thimu gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaeasttvc@gmail.com na website ni tiganiaeasttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College. Technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Ndene ya muturire ikwithagira kuri na nkathi mwanya mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci biretaga ndwanja wa mbere ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania irantu ba confusana wendo ibyo binge usingana turula ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka bukamenya na buru kwera ngororia guti umtogora mtu adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe okay akwitha kundu ukaangaratania muntu imbeane ukutuka atumba okurekera ndokera ngepe ngwe ndobo wa ukaurana aki engwa rikana utegwikiangare road test utiambite kumbigura. Ibwega nonto bukwithira gwatanirite na batwe ekiri Turinge Ime rukiriro Erwari na Faminas muthuri wa Kimathi ndia ile ngazeti ya The Standard nkona tuone turono twiri yake tura tutichokerete no tunkono ingi chionde most probably kaisi chokerete ekiri karatasi ka mbere ngazeti ya The Standard intobira bikethira bigite thuo otiende ni ntobira nkorera waranga zeti nerenge luxury shoppers in tax kana KRA tagetete into bia maisha ya juju kuja magemia thimu kethira no imported thimu ngiri magana jairi into ya view na high cost of living kana bwa utoro bwiko so thirikari no tuboitithia mbi woti karatasi neka kauka ina rono rwa Charles the king na Camilla the queen na ndiunga yao tukuya igono aratire karuendo karaya muno rono ruru getana mbere karatasi nega twiri na kinya karatasi nega tuthatu warara ithira akiriunga maeneo mwanya mwanya rambithire nkikuirira na Camilla kana the queen araithire akianda muti akianda muti wa murika na tukuya igoro kenda rika na rari uri ngite ku thigurune ya Kenya na karatasi ne okau iko kethira ukiona karatasi ni yako kangi no ruo no yo yaiku igatuna Pastor Ezekiel Odell na ithirende akirukirwa officially court na ithira atina untukinya buriku bwa gutuma aithira akiambithwa ringi na tukire karikiria family akibake ndi na thina
Thina mbia ta family Kibaki. Family ora ari rais wa nthiguru ya Kenya Mwai wa Kibaki yina thina ati kamuthaka na mwari muthaka wa mwara ura arikanite atari biological father na mother. Okay. Nyoro iche Kibaki uthio igwa Kibaki metho ya Kibaki mwariri yua Kibaki endu bamwirite uwari utwao utweto na utishe ukona na ukia kutoa makaratasi ni gai 10 ukona rono runa njira ndaja na enkinyaniru kabisa. Rono ruru tena mbere karatasi ne kau na kau kange na tokire karekeria na kwa itukona ebura askari bara batumikire we kaukaria bwakerio na witia kwa reduce high fuel taxes kana athirikari ni kurua enigie maguria mauta no to mauria mautu yo to ma into bionde bithira bigeta atio bigitia mauri na mantu ne yaugi mabomwere na yo no kona murimo jwa cancer au envy murimo jwa cancer ukia kuthoma ukuringana Stephen Opondo na murimo jura jotongoretie muno malaria yuririkana yukura antu babaingi o umwe na murimo jwambi jwa cancer malaria meabwe feminist muthuri wa Kimathi wona atu ya kurumu rwai na kuringa rwai na uro kuma lakini murimo jwa rwai yura muno ekuru na twana muno ekuru baraba ina arito bethera bari gwatine boko wato indi rwagi rurikanite iru kana iruthiritwe ruragite antu baingi sana thini ya nthiguru kuringana utaramu kana uconkoni kwa gwithiritwe gukirithwa ni WHO gwithiritwe gukionania ati baingi kana ku baingi ba antu kana murimo ora gwithiritwe kiuraga antu sana kinya tukimi kana mbi ni murimo wa malaria yo raite antu nyankurukie murimo jwa kabithi atene we kuringana rono ru kabithi ngatene na murimo jwa cancer. Wow. Garden manager ora waraithire akikethia King Charles tuko yekoro na unini ngwandereo manager Damaris manager Damaris na ibaithirite bagikena muno nondu wakethia King kocha no kethia King we ngono nyingi ni rai cicokerete ngi biashara muno cikarataci ni gazeti ni The Daily Nation ya The Standard na ntikona yaka kwe wise kwithira ngi ucokera ndono ira ni kuthomera gazeti ni wingi na inya muthuri wa Kimathi ni wethira akikuthomera aturikarikirie na nterecha michetho mwana wifano michetho kweli oni wa ugawe de murito ndeka wande ngolikipa lakini nkiagona mubira yeto ndinga kaguga kinya we ngotete kinya ngotete keria ndiko mutegeni utimtu wetegeria kuringo mubira utibwa churuthete yani utibwa churuthete alafu goyo kuringo hapana why I don't deserve that ngite no ntubwa mubira oyo ikena ndo gategeria ogoringa mubira oyo ogutema antu baga ni mubira natema achore batuika bakwathukana bamwe bagechurie nuwe kwenda goyo kuringa yani utari antu bara utaringite ibe churagia bamwe yani mtu nawe churi kinyata utamuringithiti batu bakuringithia au ndio ne akokwaria na njuno na nte mutori wa njuno muno tukwarira ke football anyway ngono ile akathomo muraithiri na muthikire wa Meru TV na tukaenda gomba kuina mbere ko kiburanga theti no kairo ithira nonto tuga kagita konde ma tukwira ati gukuringithire tungono inkai echethere tukiandikirwa ndeni ya ngatheti no lakini gwo magarukite ukathi ukaguranga theti no ukewa wina uhoti wa kuraitha na kuthoma ngono ne chongo na ukiria na mbere kwigwa ukiereawa imbi yoyongwa yithiritwe kina mbere kwigwa ekiandikagira ngwetia gatuthikiria gu tukirwa munde muraithire wa Meru TV na katho chimwanya antu wa kuina mbere kwigwa uri kioni ni TV ya kumaretwa mbere mwaka gitania kana bwana ntu utara Meru TV ma TV ra yithiritwe kina mbere kwigitamba na gwitikirika kunde katho tunika mu Meru
niyo bametani famina zwa Kimathi tinda bwega nani bakambeta Damaris Kaburo minyori tuchamanie kiri mubango jwa the web show ugeta kuraja